Mwiriwe, tariki y'umunane z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026. Igihugu cya Iran murasirazuba bwo hagati intero yabo nimwe kwihorera revenge. Niyo gahunda barimo gukora kandi niyo target, nta gusubira inyuma n'ugukomeza mbere. Ubataka bakwataka utera hejuru batera hejuru uterura ikintu baterura kinubi. Uko niko ngo bagomba kubikora kandi bakabaza umwanzi wabo. Etazini leta z'ubumwe za Amerika murasirazuba bwo hagati zizirigiza karakajyaye ariko zatangiye gucika mw'igikuba ndetse ibikoresho byabo bya gisirikari, indege, ibifaru ndetse yewe na bya bibunda birinda ikirere bizwi cyane nka za Patriot byose byahungishirijwe muri Ben Gurion Airport muri Israel. Bacika cyane cyane ibitero bya Iran biza gitumbuko kandi bidapfa guhagarikwa na za misile zabo Interceptors, ahubwo bikubita bikarimbura. Ubu rero nyuma y'uko leta z'ubumwe za Amerika zitangiye gucika urasirazuba bwo hagati, afatanya kuko leta z'ubumwe za Amerika bahasigaye nabo bari kurira yo kwarika bati rwose Iran kuri umuturanyi wacu watubabariye kweri. Barimo gutabaza Iran nyuma y'uko Iran kubise ku nganda zitunganya petrol zo mu bihugu by'Abarabu. UAE ndetse na Qatar nibo bambere bahuye n'ibyago biremereye cyane ubwo Iran yagabaga ibitero biremereye cyane ku bigo bitunganya petrol byabo, kandi Iran ikamanura ibikoresho biremereye badapfa guhagarikira mu kirere bikaza bikangiza inganda zabo bavanamwe agatubutse koreshwa mu gihugu cyabo imbere, ku buryo Iran ivuga ngo niba tudacuruza you have not to sell, namwe nago mugomba gucuruza, namwe mugomba kwica nk'ukuntu twicaye. Iyo ni Iran ivuga ngo umufatanyabikorwa wanyu mukuru uwo mwiringiye cyane ari we leta z'ubumwe za Amerika, niba duteye igihombo namwe nago muzunguka, mumubwira agende kugira ngo namwe mwunguke natwe twunguke. Iki ni igisubizo kiri gutangwa na Iran. Ndaje mbikubwire neza ko byagendekeye zino nganda sizo gusa, ahubwo nyiri byago n'imbwa zijya mu murima zikona ibishyimbo. Biravugwa ko ubwato bw'Abarabu muri HMS bwarashwe na Iran nyuma gushaka gunyura muri iyo nzira badafite uruhushya rwa Iran. Nkuko itangazo yashyizwe hanze na UAE ryabivuze, nibyo koko ubwato bwabo butwaye petrol tanka bwarasiwe neza muri HMS ku buryo bukomeye cyane. IRGC yabwivuganye ikoresheje ibisasu biremereye. Minisiteri y'ingabo ya leta z'ubumwe z'Abarabu ihamya neza cyane ko iki gitero ari ukwibasira inzira mpuzamahanga ngo zo gutwara ibintu. Nyamara Iran yavuze ko izo nzira koko ari inzira zigomba kunyurwamo na buri muntu wese, ariko yemeye itegeko rya leta ya Iran agendeye ku mabwiriza Iran icyo cyashobora gutambuka kandi akishyura icyo mubwiye ngo yishyure. Nubwo ngo uzagenda ku itegeko rya leta z'ubumwe za Amerika ucike muri nzira ya Hormuz, byiganirize kuko ntago bizakunda. Iran ihamya neza cyane ko izakoresha imbaraga zose zishoboka, izakoresha ubushobozi bwose bushoboka ikaburizamo umugambi ushaka kunyura mu nzira ya Hormuz mu buryo bumworoheye, nk'igisobanuro cy'uko inzira ya Hormuz ntago ari inzira y'agatobero, ntago buri muntu wese ushaka kuza kuyinyuramo ngo byemere. Ahangaha Iran iragaragaza neza icyo ishoboye ndetse nuko igomba kuhagenzura. Ndabigarukaho si ibyo gusa, ariko muri Hormuz havugwa byinshi. Amerika yabwiwe na Iran iti ntago rimwe bwo mfite ubushobozi bwo kugenzura Hormuz basa, mubyumve kandi mubyiteho. Hormuz izagenzurwa na Iran. Hormuz izakomeza kugenzurwa n'ubutegetsi bw'abashia bo muri Iran, ntago rimwe bw'Abanyamerika. Ibi nabyo babwiye leta z'ubumwe za Amerika turabigarukaho, ariko iki ngiki cyo ugiye utacyumvisha wawe utaramenya amakuru. Iran yateye isusumira i Washington muri leta z'ubumwe za Amerika. Uti gute? Yerekanye misile ishaka kugenda ibirometero 15 ikaba yajya nyine kutaka bwa leta z'ubumwe za Amerika. Bayihaye intera ivuga ngo it is not a nuke but it is fastest missile. Ntago ari misile ya kirimbuzi, ariko ni misile inyaruka cyane yajya ibirometero 15 muri leta z'ubumwe za Amerika. Uretse gato bakubwiye ibigo bya leta z'ubumwe za Amerika za radari ndetse n'ikoresho bitandukanye bya leta z'ubumwe za Amerika byarimburiye muri leta z'ubwo bwo hagati ko bingana. Icyabitwaye misile zimo za Sejel, Amade ndetse na Banda n'izindi misile zikomeye cyane zagiye zoherezwa mu bice bitandukanye, zimwe ziteye amazina y'abasirikari babo, uduce twiwabo n'ibindi. Ariko izi misile bitewe n'uburyo zigenda ku muvuduko hambaye zagiye zicika uburinzi bw'ikirere bwa leta z'ubumwe za Amerika, zikagenda zikitikura ku kigo gifite agaciro gakomeye cyane. Ibaze rero izo misile zigiye gutyo zikerekeza ku leta z'ubumwe za Amerika zikaba unstoppable. Igihugu cyahoze kivuga ko kitaraswaho cyaba kigiye gura n'uva gusenya, kabone nubwo byaba bitari kirimbuzi, ariko byaba ari igisekura kandi gitimbura ku byanyabyo. Reka nze byose tubijyemo duhere ruhande kamwe ku kandi kuri kuvugwa, tagize na kimwe dusiga ku ruhande, tumenye ngo kano karere niki kiri kubamo, ese abantu bitega iki nyuma y'irihangana rikomeje kuba haba mu magambo ndetse no mu bikorwa. Jewe Rumungu wa Kamanzi w'u Rwanda ngo ikaze mudene ku musozi nk'ibisanzwe, ikaze kuri mwese.
maze unyemerenze duhere ku mirongo y'imbere aho byose byatangiriye, aho bakoze ibikorwa bihembaye cyangwa se ibitero bidasanzwe kwibasira ibice by'ingenzi cyane muri Asazo hagati ikozwe na IRGC. Ubutegetsi bwa Iran bwovuga ko babikora bari mu rwego rwo bihorera kuri Etats-Unis n'abambari bayo mu bijyanye n'urugamba bashora kuri Iran, aho Iran ivuga yuko biba bimeze nk'agasuzuguro ndetse no gushaka kwibasira abandi. Iran ikavuga yuko bidashoboka kwemerwa uko byagenda kose, bikwiriye kurwanwa. None byagenze gute? Cyangwa se aravuga iki nyirizina? Ibihugu by'Abarabu zagaragaye birimo guhura n'uva gusenya, bivuga ko kimwe mu bari mu bikomeye cyane bagirwa ingaruka zikomeye z'uburyo Iran ihimura kuri intambara y'isi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ibitero byagarukiye ku butaka gusa. Iran yafashe imirwano iyerekeza ku bice by'ingenzi. Sosiyete y'igihugu ikora itunganya petroli ya Abu Dhabi yitwa Edinio ubu yashyize ahagaragara ingano y'ibyangiritse ku bikorwa zayo byo muri kara karere. Ikigo cy'ingufu cya UAE kivuga ko amato yacyo 15 yibasiwe n'ibisasu bya misile ndetse na drone bya Iran kuva intambara yatangira ubwo baginaga mu Hormuz. None ngo n'uruganda rwabo rwibasiriwe kandi ibitero ngo biracyanakomeje. Mu itangazo ryasohotse ku itariki 7 Kanama, Edinio yavuze ko ubwato bwayo butatu bwagabwe igitero n'iki cyumweru cyonyine. Ibitero biheruka byahitanye umwe mu bakozi b'ubwo bwato, abandi 20 barakomereka. Kuri UAE ibi ntabwo bikiri ikibazo ku bigo bya gisirikare gusa, ahubwo ni ikibazo gikomeye ku buzima bwa UAE, ubucuruzi bw'ingufu ari nabwo bavana mu menshi. Edinio ni ikigo cya leta gitunganya petrol ya Abu Dhabi, kikaba nimwe mu nganda nini ku isi zikora ibijyanye n'ingufu. Yohereza mu mahanga petrol na gaze karemano LNG n'indi bikoresho bitunganijwe hirya no hino ku isi. Iyi company yavuze ko irimo gukorana bya hafi n'inzego zibishinzwe kugira ngo bafate ingamba zose zikenewe hirindwe ko abantu bayo bashobora gukomeza kwibasirwa imitungo yabo n'ibikorwa zabo mu gihe bakomeje kuzuzanga ibisabwa n'abakiriya uko bishoboka kose. Mu muburo ukomeye cyane bagize bati ubwisanzure bwo kugenda mu mazi no kunyuza ubwato muri kara gace mu mutekano bitagize aho bibogamiye ku rugendo mpuzamahanga birakenewe, bigomba kubahirizwa kandi akarindwa iterabwoba, ihohoterwa cyangwa se igitero. Isosiyete yongeye gushimangira ko yemeje gushyigikira abakiriya nubwo hari imvururu nyinshi mu karere, ariko impungenge zikomeye naho ibitero byabereye. Inzira ya Hormuz ni umugezi muto utandukanye Iran ndetse na Oman. Niho hantu hakomeye cyane ku isi hanyuzwa ubucuruzi bwa petroli. Hafi 1/5 cy'ibikomoka kuri petroli binyuzwa muri kara karere. Kuva intambara ya Amerika na Israeli kuri Iran yatangira, zaje gutuma aka gace kukanyuramo bigorana cyane, ndetse ubucuruzi busa nkaho bwabaye freezed cyangwa se bwahagaritswe. Ibitero ku mato byazamuye ibiciro bya petroli, bizamura ubwishingizi n'umutekano binyura muri kara gace, bw'inyura muri kara gace kandi byabangamiye imwe mu nzira z'ingenzi cyane zo komeza kugira icyizere mu mibereho. Petroli si ingufu gusa, ahubwo ni icyizere ku bantu. UAE yagerageje kugabanya uburyo igaragazamo kuba iri mu ruhande rwa Amerika muri iyi ntambara. Gusa ibice bitandukanye byagiye bibamo intambara bashatse no kujya mu tundi duce biragorana nk'agace ka Fujira. Ariko hari ibicuruzwa bimwe na bimwe bitwarwa bya petrol bikomeje kunyura muri Hormuz, gusa bitezwa kaga gakomeye. Kandi ibitero bya Iran ntago bigamije gusa ubwikorezi bw'ubucuruzi. Tehran yagabye ibitero byinshi bya missile na drones kuri UAE mu gihe cy'intambara, ndetse n'ubungubu ntago waboreheye bibasira ibigo bya gisirikare ndetse n'ibikorwa remezo by'abaturage. Ingabo zirwanira mu kirere za Amerika zagiye ngo zifata ingamba zo gukumira iterabwoba ryazaga muri UAE, nayo yafashe ingamba zo kwihorera. Mu byo ingabo za Amerika zari zigamije hari ibintu bya gisirikare muri Iran, ariko Iran nayo mu gusubiza ikibasira ibintu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko akubita n'ahandi. Nk'ikibuga cy'indege cya Al Dhafra ya Abu Dhabi cyagabwe igitero cya mbere cya misile za Iran n'indege za pilot. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Zede nabyo byarangiritse mu nyubako ndetse binahungabanyirizwa umutekano by'igihe kinini bitewe n'ibitero byatukaga kuri Iran. Inkongi z'umuriro zagaragaye hafi y'agace k'inganda ka petroli ka Fujairah n'icyambu cya Jebel Ali ya Abu Dhabi, nyuma yaho ibisigazwa by'ikomoka kuri petroli bwimaze gukubitwa na za drone kandi bigatera ihungabana ritari ryoroshye nk'ako gace. UAE yinjiza 28 UAE yinjirwemo 28% by'ibitero byose byagabwe kuri karere Kuwait
mu gihe barirwa 25%, Bahrain bazirwa 20%, naho Arabia Saudite bazirwa 16%, Qatar na Oman bagira amanota 5 cyangwa 6%. Hanyuma ubunini bw'ibitero za Iran bwatumye UAE ifata ingamba zo kwirwanaho zitayizarigeze zibaho mbere. UAE nayo igira gutya igacishamo ikarasa muri Iran. Minisiteri y'ingabo ya UAE ivuga ko ingabo zayo zahagarikiye ibikorwa ibihumbi by'iterabwoba mu gihe cy'iminsi 40 y'intambara, harimo indege zijya pilote zisaga 2200, misile 500 za ballistic na cruise missiles ziraswa n'ubwato. Kandi bavuga yuko n'uyu munsi bakiri maso kuko ibitero bikuza giturumbuko bikikubita muri UAE bibwira ko intambara yarangiye, akaba yongeye gusubukura hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. N'ubundi UAE yabaye abambere bazira ibyo bitero bituruka kuri leta ya Iran, n'ibitero biza mu buryo budasanzwe kandi byo kwihorera ku buryo bukomeye. Maze unyemerere tuve kuri ibyo ngibyo tuze kuri ibi ngibi, sibyo? Uravuze ngo yego, ni hanurwa rya misile ku bwato bwa petrole mu karere ka Emirates z'Abarabu byateje imirwano ikomeye mu karere ka Gulf kuri Iran, bitera ubwoba ko bazatesha agaciro gahunda ya Iran yo kuzana amategeko mu kurinda umuhora wa Hormuz. Ibihugu by'Abarabu byamaganye byimazeyo icyo bise igitero cya Iran ku bwato bwa Adenok nanone bwo bwanyuraga mu muhora wa Hormuz. Abu Dhabi yavuze ko iyi mirwano ari ukwica burundu amategeko mpuzamahanga arengera ibicuruzwa ku mwanzuro 2817 n'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano wamagana ibitero ku bwato bw'ubucuruzi no kubangamira ubwisanzure bwo gutwara ubwato binyuze muri Hormuz. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya UAE yakomeje gushimangira ishinja umutwe w'ingabo zindi n'abatwara muri Iran IRGC ibikorwa by'ubujura no gukoresha uwo muhora nk'igikoresho cyo guhatira abantu gukomeza gutera inkunga ngo iryo terabwoba ryabo. ADNOC yavuga ko ubwato bw'intambara bwarashe misile ku bwato bwabo kuri wa 6 mu gitondo. Nta nkomere zagaragajwe kandi company yavuze ko ibintu byari mu bwato byagenzuwe neza, muri make bitangiritse cyane, ariko bavuga ko biteje akaka. Qatar yifatanije mu kwamagana icyo gitero, ivuga ko ari ukwica amategeko mpuzamahanga n'ubwisanzure mu mazi Doha. Yananenze kandi uburyo Iran ikoresha umuhora wa Hormuz nk'uburyo bwo kungurana ibitekerezo, inasaba ko inzira y'amazi ifungurwa nta mananiza. Qatar yaburiye ko gukomeza gufunga ikigo cyangwa se umuhora bibangamiye inyungu z'ingenzi z'ibihugu byo mu karere ndetse n'ubukungu bw'isi muri rusange. Iyi ngaruka ngo ni ingenzi cyane kuri Qatar, uko Qatar yakomeje kugirana umubano mwiza na Tehran kandi ikaba isangiye na Iran ikigega cya gazi kinini ku isi. Yanashyigikiye ibikorwa bya diplomasi bigamije gukumira intambara yagutse mu karere. Gusa Iran ntiyigeze na rimwe yemera ku mugaragaro uruhare rw'igitero gishya cyagabwe kuri buriya bwato, ariko UAE ndetse na Qatar zombi bivuga ko icyo gitero cyatewe na Iran. Gusa ariko ibuka gato, Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ishize yavuze yuko ibitero byo muri Asia bwo hagati bigomba kuzarangira ibihugu byo muri Asia bwo hagati, mvuga ngo ibihugu z'Abarabu b'Abasuni bihagurukiye abashia bo muri Tehran bikarwanya abashia kugira ngo nabo bagire amahoro, kuko ngo nibo bazagerwaho n'ingaruka bwa mbere z'ibitero by'abashia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasaga n'izishora ibihugu muri intambara birabyanga, ariko ngo bazayirwana kuko bazabona ko n'ayandi mahitamo. Niba inzira banyuzamo ibicuruzwa byabo ku isi bijyanwa mu bihugu by'amahanga ari Hormuz, kandi iyi nzira Iran ikayikomeze kuyigota no kuyifunga, ikindi Iran ikagiye gutangira kubasoresha kugira ngo yiteze imbere, ibyo ngibyo bishobora kuzatuma ngo ibihugu bibona yuko n'ubundi Iran gukomeza kwidebekera nta kintu kirimo, bagagurukira icyarimwe ibihugu byose by'Abarabu bagagurukira Iran icyarimwe bakarasa Iran bose bishyize hamwe, maze ubutegetsi bwa RGC bakabuvanaho bakimika ubutegetsi buzemera gukorana n'ibihugu by'Abarabu kuri uyu muhora wa Hormuz ndetse n'ibindi byose muri rusange, nta terabwoba riturutse Tehran byo kuba ryabarasaho cyangwa se ryabangamira inzira zo muri ariya mazi ya Hormuz. Ibyo rero nibyo ngo bishoka cyane cyane muri iyi minsi ibihugu birimo Qatar na UAE byatangiye guhaguruka bikamagana Iran, ndetse UAE ikaba yatangiye gukora ibikorwa byo ko yanarasa muri Iran ikoresha drone zabo ngo ari gusubiza ibitero bya Iran. Ni nko gusa nkaho bari kugaragaza neza cya kindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashakaga ko batangira kugishyira mu bikorwa bikaba byazana icyago. Ibyo bavuga bije mu gihe rero umuvugizi wa RGC Brigadier General Hussein Rezai yatangaje ko Hormuz izafungurwa gusa binyuze mu buryo n'amategeko bigenwa na Tehran, kandi ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zeme ibyo Tehran yasabye, atari ibyo ngibyo bavane y'amaso nta terabwoba. Ubu Tehran ihanganye n'ikibazo cya diplomasi
kugenzura Hormuz biha umwanya wo gukomeza gushyira igitutu gikomeye cyane kuri ibihugu na Washington irimo, ndetse kuba Washington itabonye uburyo ikomeza kugenza cyangwa se kufunguza umuhora wa Hormuz ishaka kuzarangira nayo ubwayo banayirukanye muri kariya gace akavuga ati genda twigirire amahoro. Ibyo byose akaba ari ibitekerezwa ko bishoboka muri kino gihe cyihangana hagati ya Tehran ndetse na Washington bakomeze kurebana y'ingwe bitewe n'ibikorwa bikorera muri Asazuba bwo hagati. Gusa Iran yeruriye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko umuhora wa Hormuz Amerika ibishaka kugenzura bitazakunda ko umuhora wa Hormuz uzagenzurwa na Iran ku cyiza n'ikibi. Muri make Iran niyo igomba kuwugenzura. Yagejeje ubutumwa busesuye kuri Donald Trump buturutse ku muyobozi umukuru bari kubabwira kujyanye na Hormuz. Amerika ngo ntabwo izagena ibihe inzira ikomeye cyane ku isi izakoreshwa inyuzwamo petroli ijyanwa mu mahanga, ndavuga Hormuz. Ngo umwami w'abami niwe uzabikora, niko bavuze, the king of kings niwe uzabikora. Uyu muburo wabaye ubwo bwato bwa Adenok bwaraswaga nk'igisasu cya misiri wanywaga muri uyu muhora wa Hormuz mu gitondo cyo kuri wa gatandatu itariki 8 z'ukwezi kwa 8. Yongeye kugaragaza kaga kari muri iyi nzira ya Hormuz ndetse no kuhanyura. Isosiyete y'igihugu itunganya petroli ya BW ikimara kugaragaza neza ko barasa ubwato bwabo, habaye gusa naho baterana amagambo ndetse biza kuba ngombwa cyane ko habaho ukumvana mu mitsi ariko binyuze mu magambo. Reza yise afata ikinyamakuru Tasnim bagiranye ikiganiro ati bakimenye neza uyu muhora wa Hormuz abanyamerika baje kugenzura ntabwo bizakunda, bazavuga, bazazana iterabwoba, bazashaka kudufatira ibihano, byose bazagerageza kugira ngo bagenzure Hormuz, ariko nta kimwe kizakunda. Nibazana intwaro tuzahagurutsa intwaro, kandi nibatwegera tuzabasubiza inyuma. Hormuz ni ku butaka bwa Iran, si ubw'abanyamerika. Ni twebwe IRGC tuzagena uburyo Hormuz ikoreshwa. Kandi gatubabwira ikintu cy'ingenzi cyane kurusha ibindi, ntabwo Hormuz zigira ibaho nkuko yabayeho mbere y'iyi ntambara. Sitwe twayitangije ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa uko bizarangira mu bundi buryo kandi bugenwe na Iran. Amagambo nk'aya ngaya ameze nk'igisongo ku mutima wa bwana Donald Trump na leta ye, aho bigaragaza neza cyane ko Iran iri kubasuzugura ndetse igaca amazi ingamba zabo n'ibihano zabo ndetse n'ubushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gukumira imbaraga za Iran no kuzana igisubizo muri kariya karere. Iran nayo ikakomeza kwerekana neza yuko iterabwoba ryose ryatuka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo ribabwiye. Muri make nta nyama y'ubwo babagira, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza gukoresha uburyo bwose bushobora kugira ngo batitize Iran, kandi ngo bizongere kugaragaraza neza cyane ko Iran nta kibazo ishobora gutera kariya karere, ko Iran idafite ubushobozi bwo kuzakomeza kugenzura Hormuz. Ariko mu buryo badatekereje Iran ikazi kubasubiza kandi bajya no mu mitsi kabatimbura. Ibi rero bikongera kugaragaza neza cyane ko Hormuz cyangwa se inzira inyuzwamo petroli nyinshi ku isi ishobora kuzaba imbarutso ikomeye cyane y'amatati n'amakimbirane ku rwego ruhambaye kugeza ubu. Iran iracyafite intwaro nyinshi muri Bandar Abbas, muri Qasem Island ndetse ikajya no kuri Karga Island. Izindi ntwaro ziremeye n'abasirikare benshi. Niko ifite ubwato bwinshi burimo speedboats ndetse nabwo dasanzwe bari gushyira mu mazi bugenzura Hormuz. Nako kandi bamaze iminsi basinye amasezerano na Oman yo kugenzura Hormuz. Muri make Oman, Iran bategure ngo twagenza gute rati inzira yacu, dukene dufite umutungo mwa bati oya tugomba gukizwa nawo. Ariko nayo bitekereza Oman na Iran bipanze akazi, ubwato bwose bunyuze muri karere bukabishyura. Reka tuvuga amadolari makeya, amadolari 20 kuri bikagunguru, kandi ku munsi anyura byibura miliyoni 20 z'utugunguru n'izonye mu gihe cy'amahoro ngeze muri miliyoni 200 bitewe n'ubwato bwanyuze. Ubwato bwinshi bupakira byibura ibihumbi by'utugunguru, niba upakira miliyoni n'igice z'utugunguru. Ngaho rero bara utwo tugunguru twose twishyura amadolari 20. Ari business inyuza amafaranga menshi ku isi ni Tesla, nagashaka kwinjiza amafaranga nk'uwo muhora wa Hormuz. Uravuze ngo na Amazon oya, none nimba izo company zose naziteranyije zitakinza amafaranga nk'ayanyura muri Hormuz, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwemera kwinjiza amafaranga? Uravuze ngo oya. Niyo mpamvu urugamba benshi babona yuko rukiriho kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izahaba ari uko Iran bayishegeshe, bashyizeho umutegetsi bishimiye ku buryo Iran izaba nka Libya. Ariko se bizapfa gushoboka? Nanjye ntabwo mbizi. Hanyuma Iran kujya yereka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bitazashoboka, isusumira yariteje Washington. Misiri zakubite Washington DC kuri White House bayiteguye.
kurwana n'umusazi yewe nta kintu wafatamo. Ushobora kuvuga ngo kubisa urushyaga gutimbura umuhini, niko bigenda. Irani isa n'ateye isusumira koko kuri Leta Zunze za Amerika nyuma kugaragaza misiri idasanzwe biteguye gukoresha cyane cyane muri iyi ntambara mu gihe yabikomeje. But not nuke but 15k kilometer. But ntabwo ari intwaro ya kirimbuzi ariko ni ishobora kujya mu metero 15,000. Iran's longest range weapon. Ni gahunda yashyizwe ku karubanda ya Iran. Ese koko Iran ishobora kwibasira igihugu cya Leta Zunze za Amerika? Ikibazo gitangaje giturutse muri Iran ubu ngubu kirimo guteza akaga ku bantu. Mu isengesho ryo kwa gatanu Iyavas ya karindwi Kanama, Mushehe mukuru wa Iran Abdul Nabi Musabi Forolale bivuga ko yatangaje ko Tehran irimo kwitegura kwagura cyane uburebure bw'ibisasi byayo, bigatuma Leta Zunze za Amerika iba intego yo kwibasira ku rwego rwo hejuru, the great target. Wait, uribuka amagambo Bibi yatangaje mu ntangiriro z'iki gitero? Mutume Iran itazakora misile yarenga ibirometero 300. Ibirometero 300. Uri Kigali, nimba uri Kigali, nuko Kigali ntugeri Rubavu. Bashaka ko Iran ikora misile itarenga aho ngaho. Muri make misile itava muri Iran ngirenge Iraq. Kugira akanka Iraq, Jordan ngigere muri Israel. None ahubwo abo ya Leta ya Iran ikore icyo Bibi ayisaba cyangwa se yifuza, indoto za Bibi. But now we come to you Etazuni. None turabaza Leta Zunze za Amerika milimetero 15,000. Bwana Musavi Pao uhagarariye Mojtaba Khamenei, umuyobozi wa gatatu w'ikirenga wa Iran, yavuze amagambo asa n'aya ngaya ubwo yabwiraga abasenga cyangwa se bari gusali ubutumwa bwe buteye ubwoba. Ati urimo kwitegura kugira ngo abaturage b'Abanyamerika nabo bashobore kubona ibisasu bya misile ku butaka bwabo kandi basobanukirwe icyo bivuze gukururwa mu ntambara yo kumena amaraso. Yavuze ko ubutumwa buturuka kuri Iran butazibagirana. Musavi Fahal yavuze ko Iran irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere uburebure bw'ibisasu byayo bugere kilometero 13,000, uburebure bwatuma Leta Zunze za Amerika zaba zirina twavuga ngo zarengwaho cyane n'ibisasu byaturuka muri Tehran. Muri make ni ibisasu byomba gutimbura Leta Zunze za Amerika banahungira hirya Leta Zunze za Amerika bikabasangayo ngo muri Pacific. Yanagaragaje ubushobozi bwa misile za Iran zisanzwe cyangwa se basanzwe bafite. Umuyobozi w'idini yavuze ko ibisasu bya misile za Iran bishobora kugera muri Israel intera y'ibirometero 2,000 uvuye muri Iran. Hanyuma yongeye kugaragaza ko hari amahirwe yo kwihorera mu gihe byasaba ko Benjamin Netanyahu yongera kwijandika muri iyi ntambara yo kumena amaraso kandi bakabana murimbura bakanarimbura leta ye. Iran isanzwe ifite imwe mu ntwaro ziremereye cyane zitandukanye cyane n'izisanzwe zizwi ku isi, ndetse abandi muri Asia hagati nta n'umwe zifite. Bityo ko Republika ya Kisilamu ya Iran ifite ibisasu ibihumbi bya ballistic na cruise, harimo na systeme zishobora gutera Israeli nk'ibice bimwe byo mu majyepfo y'Uburasirazuba bw'Uburayi. Misile ziracyari ishingiro ry'inyigisho za gisirikare za Iran. Ni zimwe mu ngamba zikomeye za Tehran zo gukumira iterabwoba riza ryibasira igihugu cya Iran itutse kuri Leta Zunze za Amerika n'igipupe cyabo aricyo Israel nko bacyita. Ngo byagaragajwe n'ibarura ryakozwe n'ubuyobozi bukuru bwa Amerika mu mwaka wa 2022, Iran yari ifite ibisasu bya misile birenga 3,000. Ariko gahunda ya misile ya Tehran irenze kuri cyane ibisasu 3,000 byatangajwe ni raporo bwayo. Mu myaka yashize Iran yubatse icyo yise imijyi ya za misile, ni inyubako nini za gisirikare ziri munsi y'ubutaka nyinshi yakozwe mu misozi yubatswe mu misozi, kandi iyo mijyi zagenewe cyangwa se ubwo bubiko bwagenewe kubikwa kumwe bya misile byakwita umwanzi. Bivuga ko imwe muri izo nyubako cyangwa zimwe muri izo nyubako zitwikiriwe munsi y'ubutaka kandi bikekwa ko zirimo ubwoko bwa misile za Shahab gatatu serial Karmashal. Bivuga ko hari ahantu hagera kuri hashobora kugera kuri 200 cyangwa se 300 400, imibare iba myinshi habitse misile zo mu bwoko zirasa milimetero 2,000. Ariko intego za Iran zikaba zirenze cyane izo kilometero. Abasenguzi ba gisirikare bavuga ko Tehran yamaze imyaka myinshi itegura gahunda ya misile ifashijwemo n'ikoranabuhanga n'ibihugu birimo Ubushinwa ndetse na Korea ya Ruguru. Kandi ubu hari amakuru avuga ko ikoranabuhanga rya Korea ya Ruguru
rishobora kuba rigira uruhare mu ntego za Iran zo kugera kure cyangwa se kongera ubushobozi speed ya misile zabo cyangwa se range. Hari raporo zavuze ko roketi ipima toni 80 ifitanye isano nanone na misile ya Hwasong 15 ya Korea ya ruguru ishobora kuba yarimuriwe ivanwa Pyongyang ijyanwa i Tehran. Bivuga ko Hwasong 15 ifite kurasa mu ntera byibura ibirometero 8,000 mu buryo butangaje, kandi ikaba ubwo yagera cyane ku butaka bumwe na bumwe bwa Leta Zunze za Amerika, metero 8,000 turutse muri Tehran. Hari butaka bumwe na bumwe yakubitaho. Nkuko bikomeza kuvugwa, Iran isa nkaho nari kwitegura ikintu gihambaye. Hari ikintu cy'ingenzi cyo kwirinda. Kugeza ubu nta gihamya cyemezwa ko Iran ifite intwaro ya kirimbuzi yakoreshwa cyangwa se umutwe wa kirimbuzi nyirizina, cyangwa se misile yagutse ishobora kujya kilometero 1000 ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika. Iyo tandukaniro iracyari ingenzi cyane. Gusa Iran ishobora kuba ivuga ko ishaka kubigeraho yarangije no kubikora kera, buryo ubushobozi yayo bufite kuri ubu ngubu. Nubwo bimeze gutya ariko Tehran yifuza nanone ibyo yifuza ngo birimo gutera impungenge ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, kugira ngo mu gihe bigiye bigitero nko ku gihugu cya Iran bize biragenda byikandagira. Bimenye neza cyane ko icyakibasirwa atari ibirindiro byabo gusa mu karere, ahubwo ni wabo mu mbere baharasa. Ibyo bikaba byatera akaga gakomeye. Reka njye dutekereze kano kantu. Tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2026, masaha y'igitondo kare twumvishe iturika i Tehran ryahitanye Ayatollah Ali Khamenei ndetse n'abandi basirikari bakuru bo mu gisirikare cya RGC. Nyuma yo twagiye dukurikirana ibindi bitero bikomeye cyane byatuka kuri Leta Zunze za Amerika byitikura kuri Tehran, sibyo? Uravuze ngo yego. Ubitekereza ute? Mu gitondo kare tubyutse tukumva White House bayishwanyuje. Amasegonda 5 bitekereza. Isi yose abigeze mu kaga gakomeye. Ariko mbere ko isi ijya mu kaga gakomeye, yaba ari insinzi kuri Iran kuba yarasakutaga Leta Zunze za Amerika igatanga isomo i Washington, cyangwa bwa wari ubusazi Tehran ikoze irasa kuri Washington, ubutaka bita butagatifu, ubutaka bwa Protestani, ubutaka bwavuyemwo abakomeye nyuma y'ubucakara bukomeye bw'igihe kirekire bwabiri muri karere. Ese Washington yongeye gukoresha intwaro za kirimbuzi karimbura Tehran, cyangwa yavuga iti none uyu munsi isi yose duhanze amaso mu terora kirimbuzi nawe terora kirimbuzi. Ibaze kurasa kirimbuzi Tehran ifitanye amasezerano n'Uburusiya butunze kirimbuzi. Rwanda n'Uburusiya butahita terora kirimbuzi ukarasa Washington. Hanyuma se tekereza Washington haraswe kirimbuzi n'Uburusiya ngo ari guhurira Tehran, mu gihe Amerika ifitanye n'inshuti zabo ibindi bisasu bya kirimbuzi nko mu Bwongereza. Nabyo agahita biterwa karasa mu Burusiya. Tekereza kurasa mu Burusiya ibisasu bya kirimbuzi mu gihe Bwana Alexander Lukashenko yahawe misile zidasanzwe za Russia, misile zamenyekanye cyane zirenze izizuba inkubwe nyinshi mu gutwika, bagashyira mu twakirimbuzi akazohereza muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se muri ibyo bihugu birase kuri Russia. Tekereza yuko Korea ya ruguru iri gufi cyane gukurikirana ibyo ari gukorera Uburusiya ndetse na Lukashenko, ari nabyo yakoreye Iran, kandi Kim Jong Un bakamugezaho imirasire ya kirimbuzi. Umunuko w'igisasu gusa wituma Kim akanda kuri buto, kandi ibisasu bye n'ahandi hantu babyerekeje ni imijyi 3 y'ingenzi: New Jersey, ngo ni New York, ndetse na Washington, ukongeraho Paris. Tekereza ko ubwo Kim Jong Un bahita bashaka kumuhitana, kandi muri iyi minsi ni inshuti y'Ubushinwa. Tegeze ko Ubushinwa bwakoje DF-17, zimwe muri za misile zihambaye cyane zidafitwe n'ikindi gihugu cyacyo cyose, zashyirwa mu rwakirimbuzi zikarasa muri ibyo bihugu byose za ruguru. Isi yabaye mu kavuyo, hano hasigara amahoro gahani hake gusa mu mutima wa Afurika: Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda. Nta gisasu cya kirimbuzi kirimo. Bora twagira amahoro rata. Mbwira kubyumva muri comment. Gushimiye cyane ko tubana buri munsi, uri inshuti nziza. Njye ndi Mungu wa Kamanzi. Urwande ndagushimiye. Amahoro.